Ti Masakbayan. Ti napalabas, tagaaway ni Juliet akayan-ayat ni Jeffrey. Nakalpas daytoy kas agriculturist. Napintas dagiti mulada a prutas. Idinaamuan dagiti dadakkel ni Jeffrey at tagaaway ti kaayan-ayat na. Saan akayat dagiti dadakkel na. Ta sigurado kano nga awanan adal ken mamirmiraot daytoy. Kini daw mat ni Jeffrey ang mapandan umuli iti balay da Juliet. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Managim bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagbanglumot nga agpayso tinaluom amangga ken chiko iti lamisaan. At dapay na duma-duma a prutas. Sayang. Nalpas ko nga minan nga imbaga, asan amangan tigagarak ditoy. Nagsamit ti protasyo, Juliet. Anak ka dito sikreto. Tapay nagsasamit agiti prutas nga ipaspasangom tunggal umayak. Saan nga min apilitan apurusan no saan pa'y unay anatangkenan? Iso ka di anatamnay agiti magatang iti tiyandaan. Ta pinurus da adi pa'y natangkenan? Day tatipod no, Jeff. Kaadwan na ngamin, gaputa mailako, puro sandalatan, uray saan pa'y kumaarumbang. Adamot lokloko na iti daduma. Tapno dalang mailako na, puro sandan nga orin naganos pa'y lae. Kapilitan nga kalaysada, inton madanon tinagtutulagan na panagkalaysada. Lapiltas matkili na dya taga-away. Iso na lang tawan trabaho na. Nubalo tinana. Pangalalaan da ngay iti pagbiagda. Anya nga iti gatgatang da kadag iti amin na kasapulan da. Murbur tsamat nga ron kanyak na ita. Ang trabaho da nga tayo iti daga. Agmulmula da nga ta. Sanak nga interesado ang mga mo. Tiket di saan apan nakatuloy ti kalaysada tintunarak. Anya ko mati aramidam. Aramatak ni Tintin. Mala, agawaan nyo nga ron. Tapno sana matuloy ti kalaysa. Bro, kumusta nga iti papanyo iti pamilya ti kayan-ayat mo? Saan ka ngagdanag? Umadanin ti panagabay mo, bro. Mapadasak mo't lang ti agabay. Ken agtugaw manen iti long table. Ad-adan samot ti gagar mo nga agabay. Ngam ti gagar ko ngagkalaysa. Ha? Oh, di mo kunaen. Asaan ka magagaran ngagkalaysa? Saan man? So nga rod nga ipapaapurak ti kalaysa. Tama panta adwa iti pangibaunan ti kumpanya kadata. Siyak tinapili as umurot kan ka, bro? Siyak amis mo tinangpilikan ka, bro. Diyak kayat ngagsinata. Agyaman ak, bro. Diyak ninamnama. Asyak ti kadwam nga ibaon ti kumpanya. Kunada nga min, babae ka no ti kadwam. Ay, diyak kayat ti babae akadwa. Sikat ti kayat ko. Imbag ti manugot day ti nga to. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan basang. Muli kayo mat iti balay ti maysa at taga-away, nana? Nagtungpal kami lang iti kayat ni Jeffrey. Ngam di da pa'y matagkalaysa. Anya ti kayat yung asawan, nana? Kanayon kayo pa'y matngagkita yung opisina. Ipamuspusam asika ti kalaysan. Sa bagay, sa anak pa'y asumuko. Ada pa'y gundaway ko nga agawon ni Jeffrey iti dayjay at taga-away. Aramida ang basang. Jaklakit di kayat dayjay a babae. Awan na muna. Agbalin laeng apala ti pamilyami. Anya ti kayat yung asawan iti pala, nana? Palamutan laeng ti kayat ko asawan. Awan am muna, no di aglamot laeng. Kunak no anya apala ti imbagayo, nana. Palamunin gayam. Itala ang anang kuday taa. Kasano, no ito nag-asawa da katagyan lang iti balay ta muna. Mangan maturog lang, teramidan na.
Hi, Sir Jeffrey. Hi, June. Hi, Tintin. Nasapa ka man ita? Sapay nagsamit nga isam. Adda ka di mang paspasamit iti isam mo? Mang paspasamit? Adda ka dimot kasta? Iso nga rod adamdamagak. Mayat ngamin ti isam mo itaabigat. Ngamin, no daduma, dandani di ka umisam. Kung naan tayo langan, anaragsakak ita abigbigat. Ngam, ti makagapo, saan ko ang mabaling nga iba ka? Secret. Sige. Umunag kami niti opisina mi. Mabiit laang, Sir Jeffrey, kan June. Awisin kayo man pa'y ijibalay inton malam? Ha? Anya ti okasyon? Masapol ka ding ada okasyon? Namnamaag tiyo umayo. Itaakla ang agawis. Iso adida ko mapaayan. Bro, patgan tati awis ni Tintin. Intamot agpasyar. Makitan to. Mapanak ko may balay da Juliet. Ay na, adu pa iti aldaw nga ipapan mo iti balay da. Italangot da ito'y. Agbanding taman mat, sakbay ang mga asawa ka. Sige man lang. Pagustuhan ka. No mapanta iti balay da. Armo mo, tapno maadaan ka mat iti girlfriend. Kasano, kat jakmat nga rod kursonada. Kat amomon, ti makagapo. Diyak maawatan man niya ti saan mo apangayatan kan ko na. Diyak ka din nalabes make-up na, wano. Saan mo nabaliksan? Saan mo't adjay panangwiyaw? Hanggang maawata mo, ti kayat ko nga ibaga. Gapot tayo nawis na ka, mapan kamatan. Mapanta ko na sigurado nga adda ti stateside nga arak. Kasangsangpot ka no ti kapsat na naggapo iji abroad. Iso matlagaya makayat mo ti mapan gapo ti stateside nga arak, loko. Ha? Anya pa'y ngay? Nanginan samot ti stateside nga arak. Medyo adayon samot ti balay da. Imbag ko mano iji boarding house na, taas asidag. Lambartik kan bro. Magawit ta. Ha? Mas dawang man gan ka, bro. Naghimas ti arak. Ngamdi ka mat uminom. Umininom mo eh. Inom ko namday, Jay. Tim-tim lang mo, tinaramit mo. Saan ka ngayon minom? Agpadatan mabartag. Sapay agmaneho akpay iti paragawit ta. Apay ko mga gawid ta, bro. Kakaiso na nga ado ti inom kan pulutan. Sana mabalin nga agbarte ka. Ang mga no mahang-over ak. Kat ada important ti meeting ko inton bigat. Ay na, sabali no bigat. Meeting mo no bigat. Ang gamit eating. Apay ko di ka agin dyan nga. Agpakada takit din tamapantan. Lo kayat mo, manghala ka di tarak, kan mangsabok ka iti pulutan. Kalukuhan magday da. Day tagat agsabokan iti pulutan. Alala, mabantaman langan. Buisit dagi jay ato. Paginawan dakit din iti naginumanda. Jaklakat nga ron na arami ti plano. Nagmalasan. Jeffrey. Addan to aldaw mo kanyak. Nataor ka lakit din aya. Nagmayat kat nga tan ti paibalod ka dagita takyag kan barukong mo. Jeffrey. Kaano ka? Amatagi ko Apay anala daw ka asim marong karita, Jeff. Amano anya ti mapasamak kan kay tidalan mo. Nagalis pa'y tidalan og tudtudo. Hinawis na kami ngamin ti kadwa mi iji opisina. Intulod ko ti kadwa ki jibalay da tanabartek. Isumat lagayam nga agat arak ka. Saan ka ko mga agmaneho iti kastoy nga oras kanno nagtudo. Nagalis ti dalan ditoy. Ang kapilitan nga agmaneho ak no agawid ak. Adamat bakante a kwarto diti balay.
Dito'y kapela maturog. Masapa kan tulaangan inton bigat, tapno di ka maladaw iji opisina. Okay, my love. Dito yak naroda na maturog. Inakpay nga rod mangisagana iti makan. Napsuga kiti pulutan. Saan amabalin adi ka mangan? Uray nalpas kamin kanina ng anangan, agsamo dalata mangan. Kaduan ka. Okay, Juliet, my love. Matungpal, ti kayat mo. Nakasaganan ti pagdigos kan pagarmusar mo, Jeff. Ang mga numala daw ka. Ha? Bigat kaya man. Oh, good morning, my love. Good morning too, Jeff, my love. Nagmayat ko man, kabalay tanan niya. Dandanimot tanti kasarta. Sumagmamanula ang alawas. Kidawag nginton malpas ti kasarta. Ijay ka pala balay nga agyan hinton makapanak idi abroad. No day tati ko nam, sige. Ngam umay kontulat tapas pasyaran ni nanang dito'y balay. Wana, alangan na di mo umay pasyaran. Oo, ang mga numala daw kan. Ingka nga rod agdigusan. Malipatak sa ti trabahok no kasarsarita ka. Ingkakit di agdigusan. Mala daw ka talaga, no di ka pa'y lagunay. Umadanin ti kalay sayon, anak. May sakon dito'y balay, no agyan ka ije balay ti asawam. Kanayo nakto nga umay pumasyar nang. Masapul asaan ko lata abaybay ang dagiti mula tayo. Alo kuyam, adito'y kayo laengan nga agyan. Ibagaktokan ko ano day tanang. Iso na laeng ta. Medyo umadayo iti ayan ti trabaho na, no dito'y kami nga agyan. Day tatirigat na. No binigat amapan agtrabaho, marigatan, no dito'y ti pagyanan niyo. Iso nga aganos tayo basit, no agyan kami iti balay danang. Inton makaipatakder kami iti bukod mi abalay. Umay kayong tumatan. Kabailak pa'y ti agyan dito'y balay, anak ko. Kanayunan tanto, ti agsin narungkat. Dandanimat gaya man agkalay sa ni Jeffrey. Saan ka day asikat ti kayat amamanugang ti inana? Tikalay sa, kat may salaang apapel, apirmaan da. Ngam nagbaligi ak, ti kinatao ni Jeffrey ti kukwak. Saan kat apapilaang? Kayat mo asawan. Di kag sardang, uray nalpas da na nagkalaysa. Day tatipod no. Awan pa'y kinayat ko adyak na tagi ko. Ay, nagkamali ka. Ti panagayat, kat saan amabalin nga agawin ti may sa atao. Nulakat agbalegi ak. Ika gumaak apaayatan ti lalaki nga ay ayatak. Kasanaw, no di na ka masursuro nga ayatan. Imposible dayta, manang tanya. Adda plano nga ramidan, tapno siyak to ti ayatan ni Jeffrey. O may kantoy di simbaan no agkalay sa dagiti do. Agpamarang ka na sayat, tapno maya sidagtirik na ni Jeffrey kan ka. Talaga nga umaya, taimbitado amin nga empleyado iti kumpanya, nana. Ano sampay basit, basang? Ngam baligi ta iti plano ta. Mapapanaw day jay at agaaway. Basta ang tinulong ta, nana. Oh, nasakit man tiriknak ang makakita kadakwada ang magna iti altar. Ngam, kukwak to ti mauti aragsak. Saan kat aday jay at taga-away? Dahil tati kayat ko ka, saan apaabak? Makita no asino kada kami iti dayjay at taga-away. Timang tagikwa kani Jeffrey. Awan papanan na, no di si kamot lang ti agbalin amanugang ko. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko tamataginayon ti panagayat yo itutunggal maysa. Agyaman kami unay, nanang. Saan kayo nagdanag, nanang? Ay ayatek unay ni Juliet.
Jack to Pauls pagladdaangan iti danak. Ikarit day ta kada kayo. Namnamaag day tabarok. Aglading itaklakit di, no saan anaragsak ti anak ko iti sidong mo. Kablawan kayo. Ablawan na kayo, anak ko. Agyaman kami unay ka na kayo, mami, daddy. Ala, intayo nga rudo ni Jayan tilong table. Ang mga nuad dapay sa bali amapan. Kalukwan ka talaga. Ha? Asino kumangay ti sa bali amapan? Anya ti amok ngay. Ang mga nuad damang ibaga, anayatang ti ada iti lamisaan. Kat umunadan ang mairanod. Ha? Oh, Sika talaga. Anya nga atang. Datayo timbangan ijay. Saan kat ano anyaman dita? Sikamat. Ala, mapantay kit din. Anyamatan, manula alawas manipod nagkalaysata. Ipaapurada mo tan ti ipapanoy di abroad, Jeff. Wanya rod. Wala. Saan kan nga gliday, my love? Saan kami amat nga agbayag kano ijay? Maikawa aklakit din, awan ka dito eh. Ano sampay basitag yan iti balay? Imbag to na makapaaramid ta iti bukod ta balay. anya pay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo ita alawas a napauwan. Managim bubukod. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.